Omokonyi b'umuraibu nsemokoro bigoro umuraibu kiama gia DCP musikecha Fred Gachagua nigamochirie egati abarai kurwa sorongoro gusie sogota abna atibali ko ikorera abananchi mirimo gose tibabwati ibaga lya abananchi ase mirimo yabo yabotambe ase akorengana nere banyakoba abagotiga abananchi magega nagokora ebinto birema minja na abananchi asobo ganya akabaga ko ikeri chiburaburu chichigendete kwane kigwachia ge siasa hanemono ase emesangererekano yabo nabo igonya akaba kuboli gasakemo gusiko gendera kumubwatesia omokonyi b'umuraibu kiama gia Jubilee musike Dr. Fred Okengo Matiang'i Molikito Daniel Ontiri namange ase rituko lia kabererero abaraya baiga bali mamincha ne serikali ya Kenya Kwanza nigo bachakira injili yabo ase tauni ya Nyamira imeye bunge ya West Mugirango Miruka Kegogi Magaye ase nsemo ya Marani ase bunge ya Kitutu Church North. Hapa Marani mnasemaje? Ati Marani mnasemaje? Barolekana gukwanira chitaboti cyabo n'abarai bagusi barase serikali ya Kenya Kwanza buna ni kubatigeta mugusi chitayiguru nekirenga kyabo no kuigotia chinda cyabo baraboka banyene. Hiyo watu wameuawa jana, watatembea kwa hiyo barabara? Wataona na hiyo stima? Hata ukijenga barabara na usaliti jamii, wewe ni bure kama supu ya marenge. Ni bure si bure? Harambe! Wasaliti waende wasiende. Wasaliti waende wasiende. Asense mwende niko bakwandira chisababu baganirete umurai wense Dr. William Ruto kurase kipindi ekemogyoka bateba bachakire mirobelyo yokorosie serikali nya asobo choli bogocha bo mwaka bwe 2022. Iwe dunia hiyo kutoka pwani mpaka Nairobi kuelekea pande hii na tukitoka watu naenda Nakuru hamtasikia mambo ya Ruto. Kwanza ingekuwa jana tulikuwa mahali panaitwa Bomet, Longisa, Kaplong, Mulot. Chabilate ukoza hapo kila mtu hapo. Ukiona tukihangaika na hawa viongozi kutafuta serikali. Serikali ni nyinyi tunatafutia. Kwa sababu Kasongo amewaibia future yenu, si ndio? Kwetu ni Nakuru na Wakisini wengi na watu wa Nyamira, hao ndio wanachagua mimi huko. Kwa hivyo mimi ni mmoja wenu na ninawaomba, ukiletewa hii nyota nasikia mmekataa, si ndio? Mwezi ikikuja mtakataa, hata jua hamutakubali. Dr. Fred Okengo Omugambo muya yokoreta usukuru. Omugambo muya yokoreta mache. Omugambo muya yokoreta bara. Na sasa sisi kuleta hii mambo yote tumeanza ile safari ya kuunda serikali. Mko tayari tuunde serikali pamoja? Sisi tunasema asante sana. Chinga kecho ngegati yabamenyi ba Marani asensemo ya Kitutu Church North ase birengerere byabo negeta seni kyagetembe bate bikore byabasaye gutumika bube n'abanasiasa byetirwe ne chinga ke bakwanira boyigerangwe yabo ke magendero boigo nagosanga gosemeli kwabo aso mwana siasa Julius Habuga Araka. Kitutu Church North twabera abantu tutigareta maega sana mono buna sa masomo mono buna magendera bwana togocha akonya abantu baito egento to korabo tambe to gwakira bara ibaito chikura bagana bato tiga batweba batige bigori ebyense gaiga nyone chigasimba liko nyara gwatwa lakini katura nyoro bugambyo buya koru Kitutu Church North tonyara bara yaba yara chiko tolgera limoto ali bara na Matiang'i goika abana baito banyore chigas nande ntoko nyara gotwale ngakiye chinchara to chandegete na abana betoliye buchinda aiga koru Kitutu Church North omugusino arweta akamanya kogenda chisemo chinde chonse abantu ntuo twanje tabantu bamagenderero twanje tabantu bomorembe Marani otoganyete omoga kabwelira beli okorokwa Fred Okengo Matiang'i nere toganyete intwe nabantu bomorembe ntutagitumanga nande na mwishimiwa Julius Habuga Araka niganjete omorembe igo tutagite goteba iga abana baito babeire chinka igo tutagite gochore serikali enya iratutangasire abana baito basome abana baito banyore emirimo mwana oyo naisaine okobori omugambi koru Kitutu Church North na into tonyore president ya monto mochumbo mo MP
oitokorwa asitogotamera goji nkorbatire getaseni kia Gatembe kurega se kaunti ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri.